deh. Gimana dek? Ganteng kan abang? Hah? Gimana ganteng? Kadang tela bodoh nyanyi mau wifi kau. Hai kan bawa wifi kau. Nyo long kan apeng, terserah long lah. Ada aku duduk padum jam lagi ah. Long kan apeng dia lawan nyo, kan apeng. Halo. Ai peng marto juta no aku transfer ber. Nyo tinggal aku duduk dah. Bawa wifi kat nah. Nanti kakak kira aku. Ya, lagi awak ekspres tu kirim peng gede kan, kampung kan. Amban. Awaknya kah je remeh-remeh lo. Ni noh apa kau? Sak menaruh le bang. Alah, hai alai kontok. Tapi nyo betul aku buka. Abang kan apeng lagi nyo. Fikir dulu kalau le. Anak tu le. Hai. Oi, kadang le. Hai lempap. Oi, kadang.